reka twongere tubasuzumwe mu ndahimo gukurikira ibiganiro byacu. Njye ndi Video Rugamba. Uyu munsi twabateguriwe inkomoko y'izina Remera ryitiriwe imisozi n'udusozi twinshi mu Rwanda. Ariko mbere yuko dukomeza iki kiganiro cyacu, nakurahirikira gukora subscribe kugira ngo ibindi biganiro byacu tuzabategurira bijye bikugeraho mu ba mbere. Nk'uko twabivuze haruguru, tugiye kubagezaho ubukomoko bw'izina Remera. U Rwanda rufite imisozi, uturere, imirenge n'intara bikura ku nyito ku bintu byinshi bitandukanye, aho usanga bishingiye ahanini ku ihangwa ry'igihugu, iyubakwa ryacyo n'ibikorwa byabaye bigasiga umugani. Remera ni rimwe mu mazina ya kera na kera mu mateka y'u Rwanda, rikaba ubuheta bw'amazina dukomora ku bami b'u Rwanda, rigakurikirwa n'izina Nyanza mu burame kurisanga ahantu henshi. Remera ya mbere mu Rwanda iherereye mu murenge wa Remera wo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Ni izina ryabayeho ahasaga mu mwaka wa 700 nyuma ya Yesu. Abanyiginya bakigera mu Rwanda niho batuye, noneho aho bagiye bimuka banigarura ibihugu. Iyo nyito bayimukanaga aho babaga bigarura nk'ikimenyetso cy'amateka babayemo, kikaba n'igihango cy'uko ubwo butaka ari ubwabo burundu. Ahasaga mu mwaka wa 700 mu kibariro cy'ibihe byacu nibwo abanyiginya basesekaye mu rweya rw'umubari rwagengwaga muri ibyo bihane Kabeja. Iyimuka ryabo kugeza n'ubwo bagera mu karere u Rwanda ruherereyemo ryari rishingiye ahanini ku gushaka ubwinyagamburiro bw'amatungo yabo n'imiryango yabo. Ubutaka bw'urweya bw'umubari babugezeho barabwishimiye, basanga aribwo bashakaga bubereye imiryango yabo n'inka zabo. Gusa umwami Kabeja basanze ari umugenga w'urweya rw'umubari, yabanje kugira ubwoba ko baba ari ingabo zimuteye zifite umugabe wo kubambura ubutaka bwa gakondo nkuru yabo. Batangiye guhanga bikuye ku mukurambere wabo Kazigaba. Ubu bwoko bw'abanyiginya baramwegereye bamusaba gucumbika mu gihugu cye mu gihe bari batarakabona ibindi bice berekezamo. Kabeja abonye ko ari abimukira bigendera ntacyo bamutwaye, ashyitse umutima mu nda, abemerera indaro mu rweya rw'umubari. Icyo gihe yanze kubatuza kure ye kugira ngo arusheho kujya akurikirana imico yabo, amenye neza byimazeyo ikibagenza muri aka karere. Hashize imyaka mike amaze kubajura agasanga nta yindi mbereka mbi bamufitiye, nibwo yabahaye imisozi ya mbere yo guturaho. Nuko mu rwego rwo kubika amateka y'iyimuka ryabo, uwo musozi batujweho na Kabeja bikurizwaho kuwita izina Remera, rituruka ku nshinga kuremera. Kuremera ni ijambo ry'Ikinyarwanda, ni ijambo rivuga guha umuntu ibyo atari afite. Kera mu Rwanda rwo hambere hajyagaho umuco wo kuremera, bakaremera bacishoboye, udafite inka agahabwa inka, ndetse n'udafite aho guhinga agahabwa imisozi kugira ngo abe yatunga nawe. Rero Kabeja amaze kuremera aba banyiginya umusozi, bahise bawita Remera, bivuze ngo baraturemeye. Kubera ihangabuhanga abanyiginya bari bafite mu kubika amateka yabo, naho bimukiye bakava mu rweya rw'umubari bakajya guhanga igihugu cyabo cy'Igasabo cyabaye inkomoko y'u Rwanda. Inyito zose bakomora kuyimuka bagize zirimo na Remera, bagiye batangira kuzibika mu rwego rwo kubungabunga amateka yabo kugira ngo atazibagirana mu bazabakomokaho. Iyo ari nayo mpamvu yatumye ushobora gusanga inyito Remera yarakwirakwiye hirya no hino mu gihugu ndetse no mu bihugu by'ibituranyi by'u Rwanda. Nshuti bavandimwe mukomeje gukurikira ikiganiro cyacu, reka mbibutse yuko kuri mikoro mukiri kumwe nanjye Video Rugamba. Ariko munyemerere tuve kuri Remera yo mu karere ka Gatsibo twerekeze kuri Remera ya kabiri. Remera ya kabiri iboneka mu mudugudu wa Remera wo mu kagari ka Migendezo wo mu murenge wa Kinzuzi mu karere ka Rulindo. Ikaba yariswe iryo zina hasaga mu mwaka w'1345 hari ku ngoma y'umwami Cyilima Rugwe, ubwo yari amaze kwigarurira igihugu cy'Uburiza bw'Abongera, ari nayo bakunze kwita Remera y'Abaforongo. Remera ya gatatu iboneka mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Aha abantu benshi bazi Remera kubw'ibikorwa bitandukanye bihagaragara by'imyidagaduro. Twavuga nka stade nkuru y'igihugu, Stade Amahoro. Sibyo gusa kandi tuhasanga n'inzu y'imyidagaduro yamenwe n'abatari bake ya BK Arena. Remera ya Gasabo yafashe izina Remera ahasaga mu mwaka w'1378 hari ku ngoma y'umwami Kigeli wa mbere Mukobanya, ubwo yari amaze kwigarurira ubwanacyambwe bw'Abongera. Remera ya kane iboneka mu kagari ka Remera ko mu murenge wa Rukoma wo mu karere ka Kamonyi. Hiswe iryo zina ahasaga mu mwaka w'1411
hari ku ngoma y'umwami Mibambwe Sekarongoro ubwo yari amaze kwigarurira ingoma y'Induga y'Ababanda. Uko u Rwanda rwarushagaho kwatanya rujya mbere rwaguka, niko n'inyito yagendaga yimuka, ari naho dusanga umurenge wa Remera wo mu karere ka Musanze, umurenge wa Remera wo mu karere ka Ngoma, Remera ya Manyagiro mu karere ka Gicumbi, Remera Muganza mu karere ka Gisagara, Remera Ruheru mu karere ka Nyaruguru, Remera Gasaka mu karere ka Nyamagabe, Remera ya Kabagari mu karere ka Ruhango, Remera ya Kiyumbu mu karere ka Muhanga, ndetse na Remera ya Boneza mu karere ka Rutsiro ndetse n'ahandi. Remera ni rimwe mu mazina makuru cyane mu Rwanda, ndetse yanambutse akagera ku butaka bw'abaturanyi nka Kongo, ahari ubutaka bw'u Rwanda batarashyiraho imipaka, ahasaga mu mwaka w'1910 kugera mu mwaka w'1912, aho tubonamo nka Remera ya Bukavu ndetse n'ahandi. Ngahe nguko rero ndizera yuko usobanukiwe, wajyaga wibaza ubusobanuro ndetse n'inkomoko y'izina Remera dusanga ahantu hatandukanye mu gihugu cyacu. Ni naho dusoje ikiganiro cyacu, reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Reka nkurarikire gukurikira ibiganiro byacu by'ubutaha. Njye nari Gideon Rugamba, ibiganiro byacu nakagaruka, mugira amahoro y'Imana. Reka nsingize u Rwanda.